sampune lakar takona ngati kapeneng beli perbanu suung jani sapune cingak tiang beli saking dipigang rain setata egar kemon beli dan nganikain sekian tiang punika sane ngawinang malah tiang mangdu pengalami terus nikain tiang kerana beli egar tuh aneka takona ngati kemudian ngati tangruh apa sangkaning mapi-mapi apa mirip nyug-jugin kenah beli alo ayu abot adangan ini dipuri kauripan kaden tua hati dogen anak ajak ini apa kerana beli leang apa kerana egar sesukat beli sesukat hati nudup mantu ngelah mantu ye yayu tomong pianak nyane paman agung ini yang ngon beli suka di sajeron yang kena kan mawinan gitu manut pengenikan ide anak lingsir anaknya meragawikan iyan suboi pianak nyak satinut teken pituduh rarame ditu kone ciri kula wargane lakar nepukin rahayu ben besik neati iyan tumus wecan ide sang yang pramukawi ngelah lantas hati beli cucu sing prakat tadi paileke tadi jelema di menu sepatu ne ane sangat legayang beli dikenak banget di tawa mana hati tiang napi saling ngawet uang kita kegar oh sangkaning beli medar pemantu wawu kemana tuh tiang awenan benten ipon yayu tombong mantan beli sani sayang beli dimakin dong puniki sangkaning calon beli ya bener sebilang wai kasak isi sarangipun paman agung dong napi nemles tekaning teke ipon yayu tombong angin beli mantu kan benten sani siosan maling angin mantu ha dong beli yang menikah tekawan kanan ipon yayu tombong nampen yayu tombong sani siosan beli Ken cara bangkung paman tajak bis pas jakti nenek beli yen menika kawentananipun seneng bagus rasa ten mesai sarangipun yayu tomo dong beli medewe winayone puniki beli medewe winayone ya sangat san yadi walat karo keken sing sang lah hitungan dikenah yang itis juta tijang tan suka memantu ringipun yen yang menika jelek ipun jelek gobo jelek hati ipun napen yayu tomo ge sane senengen beli potongan ipun ne becek goban ipun ne sane jegek ha ulas na napi de ngimpak po ne nak perana pangadinawang beli kocol rasa tidiang beli uning sio bulan tidiang endel ngadut ipun seneng bagus risampone lekat beratnya nipone makin kinucap dong aloh elah bener nyangkepan sarangipun yayu tombong ha sing ngadelenan gue nangen mantu yen mantu apeh pesemedonane nyajang sana oh marah keresep ban beli bani adi ngadut sio bulan jani disubone kelek paksan beli gitu pantes ngadut sio bulan tuh sayang on adi teng-teng pejam beli napi angon adi aku tuyuh adine doken pangajine beli mangan yen tuyuh beli sing ajine nanti napi tuyuh beli nang bawasang elah dokenan yen kati ngejar untuk beli ning ae keke ngejar diketan pernikahe beli dong yen menikah kewentan ini pun yayu tombong kemudian nikah kemana sayang beli mang dedados mantun beli kita kemana diantuk titian kengkeng jadi nih kayak beli niki Adina jani dia ulas pesan so nimpak itu lah cara ibu ngelang gurus ngelang murid sinyak nyampat benar dia ini nak perana nih dia nak cerik Maret lo ngoton, maret dua ngoton, impak adik itu bisa perakat, bisa mati ya. Beli. Batak impak titiang beli sampun ngenika kadi punika. Yen titiang
Sampun api sakit mana dia. Rikalo ningah pekrimet banyak iki. Ipun rikalo mesanding sarang yayu yang ditomong ipun iko. Sampun api pekrimet banyak iki rasa sempat mana dia. Ang di ngahang malu munyen beli nena. Da jagwi rosok itu bang beli mau pindah. Ia nadi ngelah kenah dalam da jelebihan kena selam buku. Apa kerana beli melaksana buku ini? Adi nawang pengapih beli penampone dini di Kauripan yo Paman Agung. Reraman yo Yayu Tomo. Kengkem. Sejauh ini baktene subuh kaliwat. Uling itu sang meraja-raja dewata tayang jani. Sing ada ampatan kuih. Kani pin besik, adi subenawang. Kengkem kegaduhan jani yai Paman Agung. Setate ngelarang ane madan dura cara dini di bumi ini. Yento jani sing isinin buka kenak jani. Sinah lakar ada biota. Sake wala kene. Beli sing jesang kading jajah. Beli saat maka tedong jagat dini di Kauripan. Misal dia beli. Lakar tadi caru, yang subuh nyarunin bumi. Sake wala kene. Tadi beli dogen metungka saja i Paman Agung. Sinah apan kalingane ngeruo binede. Ada ane tineh, kan beli ada tusing. Ane tineh, sinah lakar membela pati tekening beli. Ane sing setinut, lakar membela deh kan i Paman Agung. Iene lantas beli tungkas. Liu lantas banyak ini tanpa dosa ngemasin. Angon apa lantas beli. Ngalih keagungan, ngalih kewibawaan. Didor bangken banyaknya ane sing lah dosa. Ne ane sangat angon beli kenap. Jadi kene. Yen Yayu tombong. Yen ane yang cara tombong ane benak. Entah nak dadi angon rupat panas pasang. Kuskus tombong pesang lantas. Jangan gula batu. Nyak ilangang panas. Yen tombong ini kalangan beli napi. Tombong ini anggon ilangang panasnya yai Paman Agung malu. Cara ngarepin sampi galak. Yang jadi lawan ya mincang-incangan, sinah bakal bayar. Jadi usu-usuin malu. Di siang tanduk nih, apa nggak ya tadi kok. Larapan ipun Yayu tombong maka kuangin diriki. Mang dondo. Idongan dadas ipun pacang ngurek gada iriki. Idongan, Paman Agung lakar ngurek gada dini. Yang kita kedok pernah ini yang sujati. Mana? Dia jangan pros gitu lah. Ampura yang pemekasan yang utama. Kuningang titiang painikan sewa lepatro punika. Sapuna bibli. Sewa lepatro ane uli bicarakan. Inge. Tak ini ada pinunas yang ceneng bagus. Apan jani itu ada karya agung di pemerajaan. Karya memungkak. Ngentak linggih. Ngentak linggih. Nari. Beli presiden ketua rapang. No dia karyanya ceneng bagus. Nah yang kena beli. Apan karya utama. Dia lah ketemu. Apang mangan masih no dia nengokin karyanya ceneng. Ini makin sampun iki. Purun titiang mitet dan kayon beli. Dan yang makin sampun sios kewentanan. Ijening bagus. Sampunipun mederbe somah. Sampunipun melarang sedaging geras-geras ramon. Becekanipun niki nungo mereka. Semaleone makin sampun galahipun mangdone. Amenapi semetonane saneng rawahin mereka. Sira-sira kemon semetonane saneng rawon mereka. Ipun mang bertata suling beli. Yen keto dewan patu teh kayu lagi. Jalan di ceking bagus nih. Kuen pidang senyadeler. Anak iya lakar nyangre nyayut kekuan beli. Inggih kuan kayu beli. Nikain begini.
jen gumine resesi kene do. Len kadirasa jag bingar kliahane jani apa mawenan bingar apa mawenan terang. Listrik yang ngebior. Nyamoy bentar kice aja kok. Sakti mendengken siluman bopi mabat kan bolon tidak di jelemoy tar kengken masan ke kene nejane iraga harus ngelestarian umat ini man melajah bener kekawin maka kidungan pangade angon ngaturan ayah ritat kalau dalan di pura tar. Oh yen bentuane je saja pesan. Ah, jani sing kene angon ngapalang beno pangsing keceluak di ngayah di pura liu apa dano paro pesantiane rau. Jani lana padano melatih malu. Nah, Yen cang mau kawin cikang wang amasang. hah? Yen cang mau kawin cikang wang amasang. Kaden Cibungut poncak. Masa neng gitu nak. Oh artiang. Ngartos. Nah, seret. Kang wang ning udan nang jemaah. Nah, pangalo kang ban makpak. Lalong. Kekawin apa misi melalung senang ngelek hati? Do ketua ngebeno mau kekawin. Kone nang nyarik kok. Lalong mah kaman nanya. Oh, ini cerita yang sana makin wawan yang malih pisan. Sap Haji. Lalong mah kaman nanya. Oh, ini cerita yang sana makin wenten kocap anak melalung. Riantukan kemat manahnya nih kemawinan ngambil kaman angonan nekeping mangdonen tuan melalung. Iya ngena iya le Sane nintan metekap punika ngena. Sane tekap ngailet sapunika. iya karang amasya Geginanya nih wanta senang mayuda. iya Allah sing mabulu Riantukan keginane mesiat nike makawinan makwe pulunnya sanil as nike mawinan ngerana yang le. iya pulas nema tumpo Oh ingih tiang sing juari ngorang. iya dop iya mati Dok itu ange bawa mekawin lek katin jangan tar. Mudiang cilak Misi lek sing mau bulu. tekengkenang awak ke pasar beli bawang Apa? awak mulut dasar buang
ye. Tak puro makawin melalong mah melayap betaro. Busan kekawin siapa? Kaden cijang sing lah kenal nih. Jang nak bebisa ngejang, bebisa nongosang doang. Melang nak keningang jadi nama kekawin melalung. Bos busan cing orang ini duduk sih. Kopeng ci mulu bongong. Melalung. Pegateng ci. Teman, Dunia sekat melalung. Jadi melah luang angsa. melalung makaman anyar. Tidak ada nak melalung makaman. Sing melalung anake makaman anyar. Iya ngenah, iya ilit. Iya ngenak, iya ilit. Tawang toh? Mun bisa aja ada nang ngenah ben bisa ilit. Ye, nak mau balik wayang toh? Balik wayang kene. Men ya nak mau balik wayang apaan apa balik kok? Lawat nih. Tuh bojo lawat nih nak apa balik kok? Men wayang aja dalangan sing ilit itu kan kelir eh. Angka yo ngenah, yo ilit. Yo kerang mesiat. Tasal mau balik wayang jog ngisikan pemesiak. Nih asing mau bulu kan nih. Iya lah sing mau bulu, men lakar wayangnya apa? Belulang. Tuh boyo mau belulangan sih lah sing mau bulu. Nah ya kerang metumpuk ini. Iya pulas nih mah tumpuk. Oh? Men ya nak ngejang wayang yang kena. Sing pil-pil kata pulas tumpuk-tumpuk di keropak. Tapi nak ngejang wayang duduk kita kayak kena ngopet nang keropak. Iwang tiang kiro dalang. Tar. Kengken. Sudah untuk kalah, Cang. Ini ada wacana nih do anak aku ngapang cai ngajak Cang mendak cai nganti anak Cang tangkel kok. Oh, cai kan tangkel. Nanti yang Asal bang tangkel mengundang gua jadi ngemaluin. Paling-paling yang ngelitkan ke perantenan. Mulu wah kamuntu kan yoi bentir ini. Nah, sing ya. Yoi laku. Bang, ujang tuh bakat rambang. Logo yo ben bos, yo bakal dukain orang itu agung. Nih bener sobat tangati, sesuka di agung. Ngambil dane Gusti Ayu Tomong. Pesayangan kan bagus Gusti Ayu Tomong. Aja nih rago parah kan ke kene oreno nyuang Gusti Ayu tuh sing beduga ben. Itu agung kotak penengangen rapi. Bilet sing mana padan mau pelalan kalak rapi dong. Itu kang yang itu. Wah jo apa dah no. Nak okan tadi aku. Sing mati salah. Kirago parah kan ku ambil lo. Tuh anggoh napadan no Gusti. Kemudian tuh bakat sangat tang. Nak senang itu. Ugain. Kadang itu dua agung medal. Dibentir mau keplis. Dikasapo ya foto. Dan nyak pesuangi bahan bin. Tak dalam poloh peleng nih. Paling-paling itu dua agung numah kolam mirip. Pangking katung numah. Kalau antu sang, apa ya kan penekan nih bin. Ngeles. Misi matolak. Pangkaden cang itu dua agung medal. Len malu. Docang aja main-main. Ngelik. Yan makenah bener dari dua agung dipuri kadang ibu. Do mabat-mabat bener dari jelema.
para madol inggih hida. Sing tau nang cang yen pesu bedhe pasang cang yen cek teko bakat kap. Ken mendapat kuala gedeg basang jag lantasan amone cupit kalangan itu jag kapwa kemudian diturongos Ar Yang rek sing medayeg lah anduk nabi. Aslam kuku gelas yang menyet kening cai yang dua ke. Ien pidan teglah nawa kening cai lah kebisan buka kene. Me cai tidak gelang aliang somah ukut. Ien gelah nak merasa. Tekin poku dan belok. Kayang somah ukut mesayanan anak len ngaliang. Ien anaknya mekaman lambe kancutnya mepait turmaning nyapu jagat itu kadang doma dan melah sebenaning batu sila karangat ulian lambe kamene mawi bawa abre angker ulian kancutnya nyapu jagat nah kuala ien bibih ien bungut lambe apa ya kami gunane Ibeh napi lame. Kan ngelenteng. Mula. Iya nada nak dua kene. Sampun nang cokori dewa duko. Sampun kemanahang dicang parakane bentir. Siro yang medayo cokori dewa medil medal. Kelasing duka. Kuala pelajin nih benih. Mepiwasan ke samping. Iyan pasti ke pengiwasin. Melah sumekan ben. Mare bibih kemelan. Bener nongos dini dipuri. Ne mula sana angono tetuladan, angono contoh saat maka sepat siku-siku kadang gitu. Tengah yang tuh sanu cana gagondo, tengah tuh teruna tamangane lajeni bene ngaberaos sane melah apa ne madan rahayu. Ulian raos bisa ngemasin cenawang. Wasita nimitante menemu duka, wasita nimitante menemu laksmi. Ulian raos bisa ngeranang apa nama dan sengsara. Ulian bisa ngeraos bahagia lakar teku kadang kita. Dari je. Jagi nanah si cang pun. Beng di jalan aku pun melingkup. Jangan pamit pun. Ada apa Mas Joko? Wih. Mas Joko, coba. Ya kadung tuman temen-temen. Kadung biasa. Anak ini dia ngale juga deh. Udah jadi tuh. Asal titiang. Benda nabi jaga jangan tidak mana pada dari dengan ini kada boleh dan membaca.
yen ngeraos adeng-adeng papanin. Aradu dua ageng gede nabi makawinan palung ojo dewa ngesengin tijang mangne patut antuk tijang ngampe daging wacanan cokor dewa. Oh. Kaduen. Nuni sampun medal syukur do. Udah pentat cenges ya. Maro paman. Ngaeng pengagung nyamu mecokordek. Menjakin ipun Prabato nemerang linyit cokori dewa. Nemerang iki kene. Panahan dijang cokori dewa medal ipun makbelit siroton pete. Ki dong cai manda di rajo deh. Ampura yang duaku. Punika yuktin nyane wantah angin titiang kegonyakan. Mang neledang kayun cokor dewa medal ampura yang arat. Sapunapi gelas sing mapi salah. Rumah seadep pinaka penyelimur kayun gelah. Mapan saya jak dadu sing adelen. Nguni-nguni mulut wah pinaka parakan keliwat sayang gelah. Kawinan tuara adep win sejabane ngerasa suk semane dalem. Ne mulut sandang lakar kiwakin gelah kening cai makarua. Pinaka ngwales akengken baktin cenuli pidang. Cini kene. Gelah dot mepedinget pejalane ane subeliwa. Tugas cai jadado ngiring gelah ngelungsur aja-aja di pesraman. Di subane kasuen-suen saluring sastra-sastra mau tame ne kapaice ne lungsur teken sisyone iya banggelah dadi makajang subekin ucap paripurna turmaning landas ada waranu geraha sisya ane pragat ngelungsur aja-aja dadi kawenangan budal ngeruruh panegaranya nih suang-suang nah yang gelah budal kekuripan. Nah kalau di itu lantas saya jak dadua sedang ngali bunga dua nak lingsi rakyat nyuria sewana gelasing sedang metaki-taki itu dan dumade rauh benak lingsi duli turmani ngendike itu saya dot nawang gengen pengendikan itu Asapun api kumanti ledang cokor dewa mau cana pengendikan itu kene Ning Cening bagus semara pradipta putraning panegara kauripan dewa. Ien mula saking nekeng tuas kayu ni dewa. Lakar ngamung panegara kauripan. Ngayu bagi aja ni. Mulan ni api yang aji ulip pida. Nah kewalannya. Ingatan. Idewa pang presiden ngarti ning bapeling ini. Saluring paweweh bapene. Idewa pang presiden limakan. Tekin parjana sejebak jagat kauripan. Tekening sangane muatan melarapan parilaksana dharma. Cerita mau tamu bocanan itu lah. Nemunguring setroning lontar sarasamus cai. Idewa panglaksa jen numadi dumada sing sida bersapa. Apa nikang sida diwong? Utama juga iya. Nimitannya mangkana wenang ya temulung awak mio saking sengsara. Maka sadaning suba karma ingan iya utamaning menadi wong itu. Cinawang kesus mana? Yang kebile kangkat inayang wacana yang sapuna pridakin sukseman puninggalan. Ini tuh. Dari saluring sang maurib dini jagat raya mulut tuara ada. Ane sangat lakar luwehan utamaan kekening menadi manusia. Wah ini kawinan luas manusia kan campur ngamuk kering sesama. Ada kedua bayu sabda itu. Nah, mapan iya presiden nulungin pau kodane wit perjalanan sengsara. Di sejeroning lekat. Begitu lantas hidup, mati kau kas. Mewanti-wanti melarapan parilaksana dharma. Parilaksana nerayu. Hidup utamaning dari manusia. Yen sida kunepen ngelaksanen paundukan ini. Niscaya
manusia itu lakar sida penengungsi nincap nuju hidup yang pinih luhur sengadelen nungal tekeni desang yang Sane ke bawah semua satem jagat ini. nah une muluk kau jarang moksa suka tanpa wali duka nah kewala idewa sing sid lepas tengen apa ne madan rowa pinede nah ne ane madan suka duh kita jele melah sing sida ben masang napan ieu mesaning stad dadi ngenen keken bisa man ide nah lisit apa rasa ngelak kamu ngene Asapun apa? Sapunapi ya ratu. Metiosan pisan. Metiosan tatu dano terwe asapun api dua. papat pepalih hidup ane kinucap catur asrama pertama ngelarang apa nemadan Brahma cari asrama dadi sida pengelah paripurna nepang presida kone jangkep mulawenang laksana apa nemadan gerihasta asrama semara wisaya ruang puluh yang ayusa ala kirabi mesoman nak wala gladot nawang pemkas karena saya jak dado iya nada anak nganten anak masumahan ala kirabi pertama nih pindah ke dasar itu apa den? Wong, yanten iwang antuk di tiang maturing cokor dewa nenten tios gumanti selulut asih aratu. Yan sekadireng jabo ke dasare nantuk tresno kapi tresna asapunika kuman. Saling pada lila, saling pada harus kuala, gelah lantas. Yen juang janiane. Aslam kukus yang ada tujuan gelalakar nyuwangi yayu tomong pindah ke sumatera. Dados disampuni amil wawu cokori dewa mau canu asapunika. Dan sedereng amil pikayun nileriin. Kudiang laman. Pas sekala ida nak lingsir yaji. Nengarsang yayu pang presiden pindah ke sumatera. Yen lasing sigel lakar nasi. Sesubuh pas nikah apa guru kinucap. Ien gelah lantas ngisi buka jani kapi tresna ne kepaksa subuh pasti kepekewah liu lakar pamui gelah ne ngerasa Nenten kemana antuk di tiang tapun apa ien montu lawas sebelah mesoman ngajak yayu gelah tuar tain melaksana apa nemadan aur prasmen ngajak iya sing ada tujuan gelah tiang ben sata ieu pragat mesadu matur ing dalam isir bekas ngibun gelah yen ibun gelah aja saya tapi ida nanan ngendike ning bagus ide mah sing nyandang nyesel angge yen mula saja tujuan di dewa lakar ngemaduang yayu cara atur dewa sebuah lewat lautan ibu sing masalah ibu nawang ide raja betaran di dewa pidang aku udah ide meduhi rabi langkung ngendeken aku des pangsing uliane dewa statu masal selang nyanan di pradi ada suwecan kawi idewa mangun saget jodoh karma adane ibu misadi lakar matur ngidan lingsit acin di dewa pemukas Yen sampun wenten pumargi asapunika cek malih ngalap rabi. Mare sang ratu mareg lah ayat matur gitu subetan perah dukan dan alih sejak pedang celai belah tuh ben sade ne sangat mana ngerasa sakit hati kayun belah Sampun apa? pas semetonane panegara pejarakan ditu sedang ngewangun karyaku karya ngentag linggi karya pemuka menjadi pinakan nekekang pesemetonane pang presiden rumakat kayang kaukas di telun ada sewa lepatra ngaron kepuri paunukan di dana lingsir pang presiden tedun macengan karya kemu nah jadi dana lingsir gelah kadita pang presiden mami darat kemu undangan wagong yang kemana antuk tiang puniki galah becek di sana ratu lunga mereka ratu Kata undangan sani ngerauhin menawi wenten rakerai pesemetonan
sane mantuk ring arsa punika amil. Angin ngelileyang kayone sane kaona Ratu. Ien nunuk tune dong suba. Cai cara tuara nawang dong. Iya ayu pemekas. Udah jelakar sejojoh jagat. Ngelelano ngumbar desa medal kejaba puri duan cek megendet sing dari pasar. Iya jani ada di taman. Idolas. Ien cai sida nutukan bakti nih. Alih yayu ke taman. Ajum iya. Rum-rum iya. Dumadak jaulian cai presida murung ajum iya. Sida engal bahagia kena yen subuh ya demen jeng sapa Kayun cokori dewa mang nenten sarang mereka. Bener. Inggih Bang Yang titiang pajang mana. Sida bencai jadadua nulungin gelak apa tagi pinaka upah gelahnya dia lah karena nah Inggih Inggih Cokodil. Dumadak sida antuk yang naging kadi pekasan Cokodil. lan long biasanya raga nih ngehorde asal badan nak mare-mare pengantenan pasti selalu bahagia, pasti selalu mesra. Apa buennya di saat malam-malam pertamaan itu bedemen hati benah nih raga pedas kene dari pengantin jangankan bahagia malamnya aja malam kelabu. Apa pun orang walau madang gen dari pengantin baru walau madang gen dari rabi aerado ngajak angkai dari wagong gede mau kolam mau dewa ratu nunas hijau maran-marannya bener ratu dewa ratu mecelap ya bareng ke gedongan walau bekat di gedongan ya kelemah pemarap ke tembok ke kene mengiringan irago kelemah mesti kaya sengaja dong dia kedo bo lebak ibu kati udi tune kan bas ngena sana kedo kena basa sair ago kedo apelot kan bedal itu apen udah apa keken masih sing mana apa kedo kena jak alen rasni ada yang di luar kali angin kedo kena yani bapak tawang kalian rasanya nyak ises rasanya di diana di tengah bedal gitu apa belum 5 menit marah kalian berduduk aja deh colek kita udah banyak ketara sama colek bukan di gedongan membelakas yang banding-banding dia tak usah lah ya saya sudah biasa tidur sendiri yani beban tawang pelung matanya lagi kesimbangan bang pucuru tayan dalam mas raga bukadong dadi rabi kudiang jawat gele jawat melak jani ya sing bang ben manis sing bang Amerika kita beli agat sing cungune kena yang cungune kena domba ya cungun anak kecaplok. weh nyen orang ayu nanangen nyen dia nyaluh gitu ngeraos marap kapin nganak Gajo itu colak mau colek yu aji nih yu sih gitu nak nangil ada dia ada dua gong gede mana sirong ngereng mereka apa kali main tunggu diang tadi dewek ayune tanruh buen marap kapin yang dewek aji nih rasa sesingitan dewek aji nih tangkil mai ke puri nih sing ado nyen banyak nawang sing ado nyen di petak danu lakar nawang
kunuk pejalan aja nih. Kan wentan nyingat. Sing ngado anak nawang kene. Menapi wentan penting sanembe aja ngawon di tiang mriki. Ning ora sesuko tanpa wali duko di depan aja di tamangan jani nih. Njien dane mawina. Tapi mawinan. Cureh presido lantos dewek ajine. Nyangkepan dewek ayune. Sarang linggih hidup agung gede. Binako murdaning jaga kedini di kauripane. Nyin sing liang, nyin sing demen. Pianak negakin kursi mas dini dipuri. Binako dang pati, binako ardonaris warini. Leda kayu najin. Demen dong udiang sing demen. Kewalo kene ning. Di subane aja kecunduk ngajak dewek ayune. Ora supo melenan san semitan ayune yuk. Melenan sapu napi ji. Ne ayu dadi seming lete gadi. Men nenek ayu nak subeng idam. Ayu subeng idam yuk. Idam. Beleng kone. Marot yang seming kada lagi ulian idam. Karena seming ulian mengadang. Megae sing megadang gengget. Mengadang cari yang megae. Kadang ngoyong. Apa semua? Yo. Nyene dia ngayu semito buka kedo. Asal ada anak di pantenan. Sina subuh megae. Duga sajine marah panten nih. Bang Pat, ya tuh Bang Limo yang presidennya aja nih. Patong aja dia ngajak aji. Mas yang ngugung-ngugung munyi saling ngekedo toleh ke cara tayana. Dan aji percaya. Aji sing percaya yang kene paunukan ayune, yang kene atur ayune marap kapen yang dewek aji. Percaya. Sing percaya aji. Neprek sores. Weh. Nang udiang aji oren ayu mreksa ke kedo. Sajo nedo. Bang percaya aji kenduayan aji nusukla. Mau kedo-kedo apa semua. Apa? Yang kedo sing diloh perawan yang kene no. Perawan ting-ting. Ye. Dah kadena tiang suka ji. Dah kadena tiang demen mara tiang nadi rabi ji. Yakti jo. Bunga uko dan tiangnya mewah makanan tiang kuala ji. Batin saya tersiksa ji. Tidak dua gong gede rasa nenge-nenge kayone kal ngangon tiang soma, kal ngangon tiang rabi. Begini kita tiang ayah masih stan ketampen. Apa mentongoseng tiang dini, apa menkalyasen tiang dini. Ya kal mulai ngejenge. Ada nang aji ayah tiang digarang kepatian. Apen pudian tiang apen kengkenan tiang. Dini tiang ngoyong dipuri dan dirabi tiang sing tayan ada ngajak tiang. Yang buat tiang mulai ke karang kepatian. Si aji ajak tiang itu. Woi! Tuh dia aji ajak mengatakan doa. Ning. Aji pinako guru rupakan ayune. Kemudian ngaros keto. Pedawang. Guru pada dapat. Woi! Jangan saja pengang sakit. Wah. Ajak dia. Ajak ya. Itu. Ajak ayu ngudiang. Ajak dia. Oh. Artinya ada aja yang menimbang wirasa, ada nekal petanton yang tiang kengkian sakit atau luwung kena dia ada waji. Alegae, amunnya tegede aji, dari tepung dia lo. Sajo, ye, rasa tan wentan gunane tiang dari rabi dikiring puri, ada yang buat yang cerai bandingin tiang kene ji. Apa mentongos tiang dini mana? Kamu mulai lagi lah, kamu mulai lah. Nang ada dan malu. Yen kene tepuken ayu wicara ni keresapan aji. Tunggu diang tadi dewe ayu ni bah bangun. Becak Sevan lakar nage mewalik ke muka karang kepatikan. Mirip ayu subeng sapiu. Duga sayu ni nulake. Duga sayu ni nubajang. Aji kaden iwakan pengajah-ajah marap kapin dewe ayu ni. Aji ngelarang dari madam Dharma wecini. Dharma ning pengliakan
penesian neluhan lanjana. Duh, janin cepang ring sejero naatnya nanayune. Apa dani abdi yang ayu? Prosedur lakar kapi nih. Mang dani dia agung gede presida terenasi sarang di tiang. Kentan teh aja mau balas kentan sap mati tiang ken ngelak kebiasaan kentan. Ngeh, nika makin kalurep tiang kalau coba tiang gitu. Benar sih nih. Ada pengidian aja marap kapi ning dewek ayune. Napi? Kena nyen penangkan bayu nih ben manipuan. Bet lantas kutang ayu di dipuri. Bang ada kedo ben manipuan. Gitu kengken. Mekejang, kajang kesugihan dini dipuri. Abah kemu kekarang kepatihan nih. Kesugihan nih? Bener. Woi. Dia sih mau kento ya dini. Ah jadi kene naji. Tiangkan dia mau janji nge, tapi mawenan kentan. Aduh anti aluh muani nung hidup. Oh, ida dua gong gede kari nyenang. Pengabe para kan ake. Pin pidan dia to nyanya bangkel. Tenang kan aji. Dong mara batak kesugihan. Ket kepadang kekini kate kelaput di atas. Mula ditu di kara kepatian. Nyak ngelipante kene. Buat perkara kepatian. Nang udiang mula padang kamu ke karang kepatihan. Wah, ini tua senawang badak cepuak katanya gitu. Gitu artinya cara rawas aja jakal kedas nanti ya. Tinggal ngantos ngen aja ditu. Ji. Dadi yang orang nundungin ji. Ada nak nawar agak meremogong gede kayaknya nang masalah berat sana. Ada yang pengabih nawang untuk berjalan aja nih. Nawang jo monto malu manit lo ya mulai. Yang begitu kalian aja malu nih. Kalian aja. Ada apa nih? Ji. Pak ada beli yang maku. Gile dong, laki gile dong. Buntel. Tinggal ada nak teke. Mulai lu. Jangan ya. Nang melang cingaken. Tapi ya. 200 rupiah rumah anak tua gede pipes. Beli yang ngaji apa nih di 100 rupiah? Satu saniki. Aduh ji, betawa aja tiang semegaya-gaya jam menalen tiang pipes man. Ini agat man milik sek marah disalin Banten nih. Ngelape satu, dan nasi beli ya. Apa membeli aja di 100 rupiah? Itu apa yang gue ada sah? Kene krisis kumi beli nasi murah ke di cong aja. Ngelape satu, kawan nama aku beli. Angon nganjal cadek ke. Bile nak beli mako ya pang muda kalau panghangat. Mako apa beli aja nih? Berdua sih kena ban milen mako. Mako apa beli aja? Ale mako ane gadeng gelas. Gadeng gelas kayak gini. Udang badeng sing dari pulas. Ini? Muka ngalu mentung. Amani apa aja bang. Ada anak tua mulu gitu. Sedikit tidaknya harus ingat kena tua. Sing nadi marengan tengsap. Sing kena tua. Sing jaban liu satu ngelas satu pak. Bekenal senadene bang P1. Orang nyoba kesaktian mudah-mudahan bisa ya. Ayu tumung, angal ano dike, yak sana kumijile kaya mangki.
Injil ni ayo tumbung lulutuan. Hollywood wanyu tiru. Apa yang lara kena? Hollywood anesian ranjan. Wangking wong bipara ye lu ngopo. Ora wadanin kadatuan. Ingkanengu. Bipara ye kademu. Oli jeng nara nata putra loro tuan. Waka raja putra bukit. Ayo kita duduk variat. Dan pariwang nirak-nirak bukit bang. Coba dua. Kalau dengan semang kang ngiring itu dua agung lungo mami daro. Sehingga pulas ya. Adi cek tumen jani adi cek kalong-kalong belum jeringe. Jering belum kalong. Belum. Kalau bos ingin jam ini. Oh iya. Masa nopo kopak masih megelut nenenan. Klik engken jangan megelut. Hah? Jelo mau kapan? Mula wak getak. Engken. 5 cie. Apa? Badan kedingin. Oh iya. Oh iya. 5 cie. Jir jangan tekap. Tekan cang bang gae. Cang orang cuma buruh nekap jitnya. Ini, Bu. Apa? Ada. Apa? Alengkat caling nih ta. Caling apa lengkat? Tawa makin pakan abad kamu terawat cah itu. Tuh kali na cang ta. Memerado. Ini, Bo. Don muani numitin tadi lemah udah. Lek. Cang hilang, Cang. Yang saja ada liak. Dong orang kita. Cang pangedeng no, Po. Uleng jelek, Cang. Makenah do pangawang Cang goban liak kok. Dong orang. Tahan sing Cang nepukan keto-keto. Ulo dasar awak ketat, Cang. Apa nor cicang? Sing jelema nor cicang. Ngawak-ngawak kemplang mekemplong. Oh, jani jelema unyang ya lulu. Yen mula ci sentimen pribadi uling jani aja ci suat memarahkan cak setuang marah gini-gini nah. Oh, sing dayan. Maro ketaro dayana ureno makado ureno soda diparakan. Tara kengken. Kengken kena ci jatene nah. Kengken. Pada Messi do sila le dulu. Imeme luas ki jo ngeliak dan di celulo. Cang orang ci dari jelulo. Ngai Pesekan hilang. Rulo Gusti
sih bawa kepus dingin nih. Bondane ne persis karo bon celuluk ke busana. Nggak, San. Dah cing ai nah, sujak dene ci sekal lempong ke gitu. Kene pancinawan nah. Angwan puri pengejang puri kengken kalian cina ayam pesan pengeras nih. Sina pada kan penyeruang sak membanten dina duni nih. Awai kan yang sak membanten merantah abang bangun gitu. Nih agak cing ngendo sekali di kengkennya bisa dipedam jorosan. Sajo, angkala pada ngelarang yatnyo seso. Ane madan ngejot totonan siapa ada pengijang puri itu. Mire boydok angkal mawibawa puri. Dong orang kedo diolah. Yen kajang kliwon, sepaneng mesegah, nyak masih. Anggap kan besi ada apa dong orang-orang kedo nya dingah mau nyinci ben ya teke mainnya. Dong kayun tong. Dato pikir lo, jangan pikir nah. Doto pikir lo, Gusti Ayu pikir. Paling mikir Gusti Ayu, mikir Iban jajan berat kan. Paling kene gumiro Messi kalau. Dan kedo. Mare cang nadi rapi kadenci bejak lega kan bayon cang kadenci. Kene keto bencang ayam masih sing ada nampi. Rasa nenge kayu nede doagung gede kang ngangon carapi. Nggak dari rumah ngetau aja. Gusti Ayu nenten nang ngrengangor yang idol doagung gede sapunika. Dalam masih diketone Gusti Ayu. Pesen ten rumah kan itu doagung. Olan nih boy. Sujatene nak kena cangwok meglador metaten. Udah ancang benong tegarang ci pemaluan ini nak dijem mirip tunan na. Kengken bene na. Yani na sedang mukolam. Yendo kaltangin ini sina bocakal aja. Jangan mau ngatang duko itu. Ini pulun. Dianya nih. Manggil sambulikian tuh. Cak gelur-gelur orang rago caken riki. Mang no matangi nih kau. Beli ini gelor-gelor. Nge. Gue bisa makan lungan bata buat ya. Tenang ponang gelur-gelur ngawak nah. Enten bilang gending-gendingan nih kau. Boleh dini. Nge. Asal di ngama cuer yang matangi be. Apa gende ya? Apa Aden? Nah, apa nasena? Nge, kentan apun gendingan apun angsing nah. Ang kene kolong. Nih. Beli, mula beli bagus gede. Kue bawane agung mangenyore. Kanoknya kasih. Alis matang. Kanoknya kasih. Bapak susah ngeloyong nah. Udah nanya apa buang ya. Canok ngorenci, marah kita cang serel kekan. Mereka beli. Ngelak hati kan satu ciceng sango. Tar, Apa? amat jaganya nih Tar. Kengken. Karo usah dodokan mau pesu. Apa nasi nadi ketarang? Yan ampun pesu ngoyong nah itu udah ilah-ilah. Yan po pesu apa ilah-ilah nana po praktek bisa. Si nadi ketarang lo marah ketarang mau berkelatan bena. Nah. Yang kena ya nene. Nah, aku diajak ya nene. Malikin niko malikin. Nah, yani pandawan. Yang ini.
misi bentar meledang saput. Angkal meletang saput, ongkep. Sudah ben. Kenyal kan. Lasang. Paling maji sana di muani. Kata mumuk ni. Misi pasang gede, misi jantuk. Kacau jantuk koi jantuk hap, ini jantuk dorene. Mula sangkan ibu iri. Ngada lot dah. Mula ngada ya lot. Peneng banget silap aja. Bijak. Waduh dogen, sing tawang namun lo saja jelek. Lalu apa kuang ben? Jajal. Penginoy buang. Ngalih taluh. Taluh nih.